Good morning. Ngasi card ki message hai petang yang minar se ko ID card 1 2 3 ko ID 1 khan bi gera natraga 2 khan gera natraga 3 khan gera abdo ngatang khan da raga ko hate kaino to bana ta ko ai 2 second ge ngasi gi 3 second ge natraga 1 second ge abdo do ahamba card ki message yang minar se ko ahamba card se 4 of swords na ha ko se ID se hauzik hairagadi sum wakhan nuai taba khota badum lay ko khra adum sum hazi ngasi gi na harasine ko ngasi gi se sum thoi nuai taba khota bagumba lay gani nangonda ko ado keno to biyo haidi khanbi gano adum ba wakhan kari kra phata ba khota ba mayam do ko haidi keno to biyo yaragadi haidi meditation sina khwaidagi best ne ko somgi oina haidi maina adum ba wakhala agadi ngatang music khitang nungai ba mataraga mid ushalaga gumba adumaina oina leibiyo ko te kem to bi gano ko ngasi gi oina mathangi sina age of cups aina lai ko haidi ngasi aphaba keno ma nungai ba ma lak pa yai ko haidi thaba inkhang gi matang da ni khang de paisa nungsa ni khang de natraga pau nungai ba gumba adumaina nangonda lak pa khot pa adumaina lai ko sisina mo haidi thaba ki pau oitaraga so aduka number 3 sina age of pentacles sisu chap mane ko haidi second card ki message to go chap mane ko sida su dum haidi opportunities ama lakpa gumba aphaba lakpa gumba aduga haidi sale thum khangodana lakpa sugumba mayam se haidi aphaba piba oiba do khoida sigi chap mane ko message singa sai card number 2 se card number 3 se ka sham ka na khena ba oidre ko adonga si ai kenoma ai share to ke ko mayam da symbol mamang da ina jibu symbol gi amata wina ko jibu symbol ge aham bai duna money magnet hain ko sisu kaino ne money gi ne sisna unlimited abundance harasne ko wat palai nangonda wat na ba harase sida wat na nangi life ta hai paisa se wat na adum flow da lak na bagi da mak ta hai tare ko symbol sa pe ding biu ko si aina han I thoga yek thoga di thame ko saina somdagi smaina kongkhat pire na ko duga aina ani raktang saina ma kola ani duga saina ani aduga last side sida ohumlak adu si se yaring ai sum I ba hai tare akoi naga free da leiba matam gumba ga leina ko adu da sum haidi pen ama paper ama ga leira kadi si se ko smai taroga dum iraga sai taroga dum ira haidi pen paper leitre na khala se ba ko ai khutsin adum keno taroga nungshita hai tara ni ko khutsin adum smai taroga 1 2 3 the even matam sum to biyo si je haide khoi khutna imagine to roga ibi ba hai tare ko khutchen faina kongkhala ga haina ani quality sain to roga si se aduga saina side side da ahum lak ade aingon da paisa watana la e ko hai bagi ko nangon da affirmations amaga loina na hai tare ko smaina kolani aduga tak kemta keno to dre ko si sina haidi numbers hai gre ko mamangi mani magna ki numbers e ka du sino ta sengna adu gi numbers angel numbers ya do loina work to bone ko aduga sigi symbols su hai petang yeng bio myam ko haidi e ba se pen paper leitre ka shukai de ai cha thu e ba cha thu ga keno mi mafam na ngai le ka ai tai to do no khandre khang da ba gum ba leina ko nga tang do sum thabak lei ta ba gum ba hai tare ko adai kan do si myam se haidi keno to wi ba ya ba information to ba hai tare ko hai taraga dum haidi imagine taraga sigi symbol se iraga keno to ba ko adu sima leire aduga amana belief ta so mukhas wi ko haidi belief ta punima thasi khadanga engonda keno to hang pa ya ko haidi manifestation to base matam kai shu leite ko haidi koi punima thasi da tawraga na amuk hena keno to we have never haidi koi gi energy se double oi bani na haidi adai kan da ni basina thuna phangi hai ba gi belief ni ko kem na te ko aduga keno haise ena haje have the belief ki da mamang gi de iba do koina purnima gumba thasi gumba da iba khotpa to do adumaina chap manana ko handak chahi se loibudi loidore na ko loidoro ga su ka shu kai de haidi belief si to ko amount ibio handak ha keno to ge har ga na ko haidi belief si da amount ibio har ga di ai belief ti lokthok tre ko si da che ma che nam hai petang yenge ko si se hoi tezbat manane na khan bi ra se ko tezbat mana se da ananba side to the harasin ko ananba side to the nangna handak chahi sida nangna la haningi ba paisa masing harasin ko rupees ko hajik chahi tangkhai mu kai muk chang chale ko ari yam na ka he na hai tar ai ngonda gi la ngam moi da paisa du di keno to no ko ai na tan ba ngam ga da ba ai ngonda ai na si buk te tan ba ngam ni ko hai ba gi samna hai ba da hai de ko chahi am da 10 lakhs kum ba earn to wen khala se ba chahi tangkhai ma ho gre no ko hajik le mo ri ba ka se hai de lakh manga ma lakh taru ma hai de imagine to ba ya na si ja
1 2 3 ko sise 6 lakhs kumba haide haji lakadori matam sida lemori ba chei sida smai tora belief se sile na ko aduga nangi keno duda nangi wallet natraga nupi gi na money bag kumba da happy re ngo sise adu maramak ta sudum yeng biyo ba sise la keno toroga du machu gumba sidara ga na hek adagi sise phangye na khala se ba yam thuna haiding sai gi tha taruk se yodri nge da adu sise mai tha do ga dum langthokpi go ko sise adu sida leire ngasi gi money manifestation ga khoi gi keno money magnet ki symbol ga se adu ga reading gi message ka leire ko thank you